ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gusatira umujyi wa Uvira. Ibintu byaje gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abacanshuro abongera guhunga amasiga amana. ubu tuvugana ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Umwuka w'intambara urakomeje gukara mu bice bikikije Uvira mu majyepfo ya Kivu, aho amakuru aturuka ku mpande zihanganye avuga ko barwanya batwirwaneho n'intare, ni ukuvuga twirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kongera igitutu ku ngabo n'abarwanyi bahanganye nabo baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru mashya agera ku Ibendera TV aravuga ko FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nabo bafatanya bari mu bice bya Uvira batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane, ndetse kavuga ko bamwe batangiye kwerekeza mu bice bya Karemi n'ahandi. Amakuru akavuga kandi ko hari n'abatangiye kwegera umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi muri gahunda y'uko bivuga ko ngo isaha ku isaha bagomba guhita bambuka. Amakuru avuga ko abarwanyi abasirikare benshi bamaze gutangira guhunga. Amakuru akavuga ko ibikoresho nabyo byatangiye kugenda bikurwa muri uyu mujyi wa Uvira bimanurwa mu bice bya Zakarimi ndetse na Tanganyika. Kugeza ubu ngubu mujyi wa Uvira ubwo bukaba ari bwinshi. Kugeza ubu twirwane ko na Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko tayari ubu ngubu bamaze kwestara ibirindiro hafi neza y'uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi bikaba bivuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo abarimo kugenzura umujyi wa Uvira. Kugeza ubu kandi tuvugana twirwaneho bimaze igihe ifite uruhare rukomeye mu mirwano yo muri Plateau ya Uvira na Fizi, kandi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zikomeye ku rugamba bahanganyemo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo 23 ivuye muri Uvira muri Mutarama, imirwano yakomeje mu misozi irebana n'uyu mujyi, aho FARDC n'abarwanyi bahanganye bakomeje kugenda abakubita igihwereye imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi bituma buri gikorwa rero kibereye ahangaha cyose gihangayikisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ku ruhande rw'iyi leta kandi Uvira ni ahantu y'ingenzi cyane yari ikwiriye kuba irwanaho igakomeza, ariko kugeza ubu bikomeje kugenda abiyigora. Ari nayo mpamvu bamwe mu basirikari batangiye kurekura iby'uyu mujyi, bakaba batangiye kuvuga ko bikomeye uyu mujyi uherereye ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka w'u Burundi, kandi ni ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi n'ingendo zitandukanye, kubera yuko uyu mujyi wegereye igihugu cyase uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu rero ibintu bikomeje gutuma igitutu cyose kizamuka, no kuvuga kibereye muri uyu mujyi wa Uvira cyose gituma ibintu biteza ubwoba ku mpande zitandukanye. Raporo yawe ni kandi yavuze ko nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe w'intare za Sarambwe bavuye muri Uvira, FARDC n'ingabo z'u Burundi bakomeje ibikorwa byo guhangana n'intare za Sarambwe, ariko kandi bamwe mu baturage bakavuga yuko nyuma y'uko intare za Sarambwe zivanye muri uyu mujyi wa Uvira, uyu mujyi wa Uvira n'ubundi wakomeje kuvugwamo ibikorwa bijyanye n'ubugizi bwa nabi ku baturage. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere twerekeze Karehe
naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwire ko abantu bagera kuri 3 harimo umugore n'abana be 2 bishwe mu rwagashinyaguro bakaba batakarije ubuzima mu gitero cy'imirwano yongeye guhanganisha abarwanyi b'intare zaseramwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, mbere yo kwinjira muri inkuru ariko ni munyemerere nongere mbibutse ko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Birumvikana na makuru yo kuri iki cyumweru tariki 9 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like kuraza kuba ugeze neza nubikora, ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano uze kunkorera subscribe uraza kuba ukoze cyane. Nanashimira cyane mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Ibendera TV, mukomeze guhabwa umugisha. Hanyuma rero ani munyemerere dukubite tubangura twihutisha abantu 3 bo mu muryango umwe barimo umugore n'abana be 2 bishwe imirwano yabereye ku wa 5 tariki 7 Kanama muri uyu mwaka mu gace ka Buje ni muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko imirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo na Alliance Fleuve Congo 23 maze igisasu cyarashwe ku murongo w'urugamba kigwa mu gace gatuwe n'abaturage. Abandi bantu benshi nabo ngo barakomeretse biturutse kuri iki gisasu. Imirwano yabereye ku murongo wa Manama aca Bikere Katare hagana mudugudu wa Buje. Buje iri muri groupement ya Ziraro ni muri sheferi ya Abuhavu ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace kari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo bikomeje kubamo guhangana hagati y'abarwanyi b'intare zaseramwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Nkuko amakuru abivuga, igisasu cyarashwe ku murongo w'urugamba kikaba cyaraguye mu gace gatuwe gitera impfu n'ibyangiritse byinshi. Abapfuye n'abangaba twababwiye no kuvuga abantu bagera kuri 3 mu gihe abandi baturage benshi bivuga yuko abakomeretse nubwo imibare yabo itarashyirwa ahagaragara. Abayobozi ba gisirikare bemeje ko abantu bagera kuri 3 aribo bapfuye nubwo kugeza ubu ngo ahakomeretse abatari bakeya. Iki nicyo kibazo gikomeye gikomeje guteza impaka Umuriyetona Rigani Mbuyi Karonje mu izina y'ubuyobozi bwa gisirikare akaba ashinja ihuriro y'intare zaseramwe kuba ngo ariyo ryaba ryararashe uyu muturage, aho avuga ko ibisasu bya 82 mm byarashwe cyase ni 82 mm cyangwa se 82 mm byarashwe mu buryo butagenzuwe bikagwa mu duce dutuwe n'abaturage. Uyu rero ibi byose akaba yabifashe akabyegeka ku barwanyi b'intare zaseramwe, nyamara kandi abarwanyi b'intare zaseramwe kabivugwa yuko ngo ahubwo ibi byakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Iyi mirwano rero yongeye kubura muri aka gace, abaturage bakavuga yuko ngo bafite ibyago byinshi byo kugwa kugibwaho n'ibisasu cyangwa ufatwa n'impfu za hato na hato. Karehereye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo aho imirwano hagati y'intare zaseramwe n'abarwanyi ba Wazalendo ikomeje kugenda ivugwa umunsi ku munsi. Ibi bibaye nyuma yuko ku itariki 7 Kanama muri uyu mwaka amakuru atandukanye yagiye hagaragara yavuze ku mirwano ikomeye muri Warikare aho Alliance Fleuve Congo 23 yagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo irushihe muri groupement ya Kisimba kuwa 8 Kanama muri uyu mwaka. Indi mirwano yabereye Imisambo nako ni muri Kisimba nyuma y'igitero cyaturutse
mu cyerekezo cya Rusamambu. Ibi byerekana ko rero imirwano iri gukomeza kwiyongera mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho buri ruhande rugerageza gukomeza cyangwa se kwagura ibice rufite. Urupfu rw'uyu mugore n'abana be babiri rukaba rwashenguye abantu abatari bakeya. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko ibyabereye i Buje ari ibintu bigaragaza yuko imirwano ikomeje kugenda izamura ubundi mwuka muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, tuvuga kuri izi nkuru zijyanye n'imeneka y'amaraso, zijyanye n'impfu z'abaturage b'inzirakarengane. Abasivile bagera kuri 13 nabo abiciwe mu gitero cya Gabwe na ADF muri Ituri. Amakuru aravuga yuko ibintu byongeye kuzamba no guhindura isura, aho kugeza ubu tuvugana ibintu byamaze gukomera. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, indi munyemerere iyi nkuru nayo nze tuyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Alright, hanyuma rero ni munyemerere tukubita tubangura twinjire muri inkuru neza gatanu kuri kagenzi kako. Ndimo ndeba uko hirya no hino byifashe, imboni zanjye ziba zirimo kugenda zima update hirya no hino. Abaturage bagera kuri 11 bose biciwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gitero cya Gabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ni muri teritwari ya Mambasa mu ntara y'Ituri, n'intara iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyagabwe mu ijoro yo ku munsi w'ejo, kuvuga ijoro ry'itariki ya 8 nk'uko byatangajwe n'umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu ahangaha witwa Protection Press. Imiryango yo muri aka gace n'abaturage bagaragaje uburakari bwinshi bitewe n'ubwiyongere bw'ibitero. Bavuga ko ibi bikomeje kuba nubwo hari ingabo za MONUSCO. Abagizweho ingaruka n'ibi bitero n'abaturage batuye mu mudugudu wa Banana Ekore mu murenge wa Babira Babombi, ariko abandi baturage benshi bakaba bashimuswe nk'uko byatangajwe n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye guhangayikisha abaturage batuye muri ibi bice. Mwese rero mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Nitwa Mukada, mwese bye, ciao ciao.